Zimangbaima Edwekeka oko omabe Momle bizabela aleke Zone nji sherie Yebe ni Ghana gas dran yazra beshi sheria Zone nji sherie Yebe ni Ghana gas mamo dran ze sheria Moba bo abure de bo bedamu ani be kunu anyare abura Suwa mo wozrela Company gari ke bebe ri azre ne be buke ejima ngbenu mo wo suani azura ne be dranze hanhir beke azre de bebe nya bi be buke ejima no mum ejima mo be buke la semeni eye nyo ye be faba ben be chenu ho nyo na be ri be duru no oru azu be buke ejima ne o senti ala ke be dunu be komwa Imaleke sem gbavra ne mlaga mo wosuo ne azura nye jima ne bie na be ya bebe nyezuko ba ha isua ne be dua tas bavra mabeleti eheti ye be ye zonha ne ngichere ne ya moto zunyo company garike bebe be ri azre ne be buke supermarket wokela odano kun ngichere kuni ala yezabe ne draz be sherike si be buke supermarket ni a menimo be fabe ba ma ba ye jima wo nhuala se be ru agura san be nwike be che nhuanyo odan be rie be duru nhu onam ke be junu be suwa ne anwo be junu gbavra ne mraga mo wo suwa ne azura anwo be yereze na nzema ye gbanima mo be rieti la be so ye sabe ne aho ewuronu anze be so ye sabe ne aho ngwaneo Zunete be ba blede be ma abrane ewo woro nzema ma amwakotia Zunete be ba blede be ma abrane ezojane na lo kpuri egwa nzema zere ne azoa eheti ye tu wura kakwa kase mo ezin hola yezin ho be me be mu ala ba ha ba bonu ho na be ye kun ne ze be du ajaka bi akun wo Ghana gas ne anse ejima be buke wo nzema azere ne azora Yebe sebenie bandunwa okakabaje ba yeba junu ke be ba bure dede ba va ba wu be ngoja chi be duma kpara wonz mazra ne azo bochi onye be konwo se no hale na wienwi na sole kan an be se be wo ya mur be hui se no hale na kakura bie munu no hane a an be so mude bie na olimpanisem tempanisem ye kakura ne olia no oka no hale ya maba hui na banyi agaba mozo eheti ama ole kan leti be ma ba wa dan be ma ye hachi be ni nyene mo ble ye mo ono kpalela na bre ma meni bre ade nzema ngbayima anga be dwono sonanwo be di ni aleke se be buke jima bi na be ni meni mo transia ezuko chi mo ba va wura be sabra be dia ani wie na be dwono ye bi ala anwo se suwa no kwa wie be buke jima wo so a be ni transi hihye Beka bekreke ejima mo ele buke wosu azura de bibia kuma ye kuroka ba ye waboa ye da ye ezu avra na imale ehye ezaba kura be ma o buke sukuru wozo o si asubiti wozo eto enye nia ngakura nji chimu ole ba ngakura mo le ko sukuru beri mo nebie onam ke ejima ne kene na ba nya bie ba nya ba ma sukuru lati enya zimanga kura nji chibelo ruwa Ejima mo seke be yele ble ya o kadele kunga kura minya ninga kura male kasile bo bobe ni angbavre wuro mo le wuanzema e kadie be se moto boeka e kadie be se car boeka e kadie be se okada ehuika onamo ye gbaniri njishere funi mo be ni Ghana gas ne e hihela atiye ngbavre ne mraga ele wuzo hania be duadene be gabrechi be duadni obega brechi sabofre enjone yizu avre anwa anga yedaye mo yere nyovro la anga nieka iye mo ye gala ye badran onam ka be junu zu avre ne na be buke jimalati yede bobo mo yere nyovro la ye be nya biye na zone iye mo yere nwi wo yesu azwa zone adwro kwale ye nzema gbanri bele jone ba va mane ne anwa Nzoni ajoro kwale ye zimagbanyi ele joni amma yutunia zimagbanyi yele srebe be haba be bonuwa na be ma azun jore
eglan zama ni nien be ma kun yele eglan zama ni nien be me jima eglan ho aso kwale no a Ghana gas ka buke jima etu enwe kabaku yo okye ebuka okay de enzima de ye nyuru mana ma yele kela ge doaze ye bwana mo ye biela buye ke ye nzingra be buye kwasi azwania aso ye kwale no ale ngbule de na bele ye galami sebele tu du nzima azre amanzuro mo be nla azeti be mo be nyanwa be olodu be gobe sunu an bele no ben juni hiama hu e kan ha be se mude bie an bele tu ayire ba huo nsuneti ye die ne ayuke dwoke amayenye aga ye nzo a an yesem ahanle yela ono kwala wala ye penisema mutin gbavre ne mraga eruwala mo beruwala oye be kana ma muti onye be kon anga be zo gbavre ne mraga mo wonzmala asabe ba ho Ghana gas sanzure dimai be ma be nya bie be ye no ye dumo ama be na kan bie be ne kan ba va bobe ne be jechi adwunu vini akumpule angume dine bonya yele nwuya esheti otunvre weke kwa kase onga dina ka oma nzmenga kpurumone onga dina ka oma gbavre ne mrege nwu amane ona mko dunu yutu ni ahulati esheti yutu ni edwazo ebose mo bedoya na mo yele kan yele belala ke se bangaba ba monu hu be ni tunvre awreke kwa ka anya kun ba manzmane anya nyunu bola ye de yutu ni yese ye ba shubanyunu de capital mo beba hachira be nwike mo bla yele no kwale on va ngoso o masu azo be jetike breakfast go be wurangbanyu bu ba ma ba shomanzo no la nezuko azo na mo bla fa shomanzo no la se be kabeti be kpuru anwre no be fa ye de bia be tumu akpare ne oba ha nzima zra ni azo yela kunda kun yele ngamonu anyunu woro wo nzima ye ve France mamo se trop c'est trop ye ve ye honhun ye hye esheti meke juko dike ye nzo ne yetande motie ngono mo yere mabela se bandie wonzono kpalo nu na bandunre jake ba makun yele ama be ne tunre kekwaka anya kun na ba manyunu hore amanzema mo be zira onga ye de bi kpale ye ken hweba nzima gbanyi mo be de be kodo kunya nu ye hiaba mo be be ri langu mche ye hiaba na bandunu awi anwura yere kan ye hwebe bonio ala kozura be du adre be gabrochio no kwa ke be ga le brochira be zuko de be biala mo re kan mo re nyunu ho ba ngonzema abrodu monuti be du adre mama be zuko hwe biala na ba va ho ba adre ke be ye juma bo nkesima brochi kesima evere woke nya no woke atete woke mo anga ka akra ka ye me nzo yele ko yesu azura be se be boye abure eviki kosonu na koton gbavro o yalo bure be woke be nwi onam ka be de bo osisi be suwa wa kra no kuma sereti ben dwon zama gbavro ne mrega ba ho abure da be yeze be hati moti anyamre yitumvro ka kwa ka ve mayela motumo kuro monguro yemo yere kanla yese ya tuwaye ya maya yinzo ya vanzama ya ziebo ya maye moti sebanga ba mba monu abene ya nyeko a nzimane ye babutu onyazi ye ken hreba yutu ne avreka ye dwazo okeke be die ne be va be ma be gwabruchi be pak be skon me va gwabruchi be woto ba papa be ma ba won be gwabruchi ne hiama amoe be die ba woto ba ne ka bakwa anze hiama amoe be mo boni ye be dia be pak skon be gwabruchi ye mva so le bazo ama bofrava nzuni eti abanjun be hunke se skon be jati wa african va so bazo na ya ya african no ko edia akubre ajunu vini angumi dima mo ban junu menu nwa ye ka ye hrebe nwa ne ye fia maba olo boboya ga no le banokun oruwa dinunu fa hu di meka ye wonu hala odike ye die hu eni ngakura abele ko skumi mo eja ko gwaze eni sukuru su obi okona titi de o son tetekun mlada ni nezukwa na ba don gbaba ba mabema mlada ni enyer ka kpale enna onam ke ejiman ni suwa na zuna banya bi ba ye zone ti anzama ye gba ni mo miemo ben ne lole be masora ben denga ne be masora zo ania aso kada
ne do kwe moto ele kun zaman gbavlela let yo ebe krama enya ka adana ne eboewo nieka eboewo samnye dede mo bosi okwawiane okofunda avuri onua oyaro bre bedeke belekare bakobeba ben jono sunanwo be babru mu de be bobede mo be kun anyare mo owo be kunu na abre dizuatio nzima gbanyin ye kan egrebe evre kam ye wonu a ye de yutun ye sei ye honhon ye ve ye meke ye wonu ala osati aka enya ye di evre imale tun vre awura kakwaka motos nsala beni ba shomanzene beni ba veki beni avek ye de yutun ye rionzi osati aka ye mo yo tinyane omoma ye mo yo tehone ofomoma na be jachi zonhane ninya no moble yela be jachi adunu vrenene na oboa be na ndana momo kpoka na ele file ndana no mo wura na le file be ma ba lo de bia na be sagane ye de yutun ye se evreka ye ngama ba mo va ba ngo bonwori kesimo ba va ba ngo berila benji shere funu mo be ni Ghana gas danze shishere la ole nje shere funi e sheto ruazo asanti se mo kurola ye mo ba yo santi ake se toni azre fm awia ene onzu tumi biala motumo kurola yola ye hire nzama ezu avrania ye duma no komo la Ghana gas ni azo no kono odike ba ye o santi ake jimane onji kumasi anakra anatakrade na ba va Ghana gas ba do odinzama azrezo moti yele serebeke nji shere bi okomo ba hihera be nwike adu abu gas na nye Ghana gas ni beba du ba vi nzama azre ni azo yere kan hire ba nzama gbanri mo benu onu buke edre de bibiala Dr. Kwame Nkrumah yeri faudi magana manene na Ghana manene tezehe yanga odike okoya yengbanri mo wozura abure leti seleka no hala anbesi bo wo amuru ba huwo ni anumazi Twin Jonas ni King David bejuaze ka ba kano hala ba hire Ghana agane ne alengbuni ni amahenla ba bomeni kwaka ba wo amure ka adno so na ba hube adunu vini mo yengban bele ya be hachi ba dwone na ba gachi ba dwone a Ghana ne kakraka ori ye de yutu ye Ghana nzimari ye de yutu ne ye nzama leti ye kan ye hire beke se banga ba monu abanya ku ba mazu dwore amma nzama ni ye nyedima ya nye na se ye beluru onu aza dia mo bazi wonzama azre ne azura bede mo ba ye betane ye kan hire ba